Okay, one, two, three, rolling. Yeah! Wala ra, chill ra to episode. Pero ato say welcome ang first, ang iyahang pilot episode. First ever. Yes. Let's all welcome one of our very beautiful friends, Ah! Angelo. Welcome. Yes. And also welcome back to Cherise and Yes. Chris. Yes. Introduce yourself, sis. My name is Charot Angelo po. My name's Angie Hi, Same Angie. name, Angie. from Cebu, Philippines. You wanna share about what you do here? Well, Mura magag HR ron good. Na mura pag interviewin mo tao. what is your weakness? So what is your weakness? My weakness? I-bleep lang. Sige na, say Ano ba something ako about introduce? what you're doing here. Well, I'm working as... Well, I work at Starbucks as an assistant store manager. Period. For a week. Congratulations. Thanks for coming, sis. Anyway, Thank you for inviting me. of course. Soft ka siya, no? Ka nag-hormone sis, ha? What is your hormones? Get busy sa work. Yeah. How's your week? Amazing. I've been... I've been trying to experiment with different cultures and religions. Oh, wow. Sure about your kapimong driving test? Oh, congratulations. Yes. Oh my god, I did my knowledge test, ICBC, BC knowledge test. busy. Guys, So you're now knowledgeable? a little bit, just a little tip. There's 2 apps for the ICBC prep. You have to make sure that the app you're studying is the correct one. I studied the wrong one. Also ba ang name there? ICBC prep and the other one is just ICBC. So dapat ICBC. Yes. Mm. So I failed and The first one. The first one and I did the second one. Thank God I didn't fail. Thank God. Congratulations. Honestly, sa una mo di ko mag-think na mo driver whatever, pero I have more respect now to people who drive. That is true. Seriously, It's really hard to financial wise, knowledge wise, because they really studied. So what's your skill? This is skill. Next step. Next step is booking the driver's test, The road test. the road test. You still need you still want to con pa? No. Driving lessons. Yeah, I think I'm gonna do the one Kuya Tags did. It's driving lessons for 90 minutes, and then after you're gonna use the car to use the driver's. Yeah. So it's gonna cost around Pero 300. mag-lesson ka pa 1 week prior. ba? Not on a Needed day yun, lang. we don't know. Kaya Pero different man ang overconfident. driving But he's here. already driving way back in the Pero Philippines. Lahi ba ang lahi driving sa here? dugay, oo. Dagan di ako naibawaan nga Nay, mag-drive nga. na sa Pilipinas nga mahagod Nag-drive di ako. ako sa So, driving test. so at least 2 weeks nga sunod-sunod Bitaw. lang. O Just to duha be ka sure. weekend. O next week ka na test na yun. Yeah. The hour before practice nga, diretso nag-test. Bitaw. I'm excited, but I don't want to get it. Actually. Grabe. Anyway, also ba sa road test ba ano sa mo take og knowledge test anong mga taga Cebu dili mo ka-relate ani bat like sa mga Canadians nga nadiri ganahan mag-drive na ba. Ang katong app nga imong giingon dapat gyud ang ICBC nga app. Correct. Kay ang mugawa sa knowledge test are the exact the same Yes. questions. Mm. In exam. Yes. Like everything is the same. So that will really help you pass the knowledge test. Actually, same naman concept sa Cebu. Naman sa night test. Makabayad lang I ka think sa we have the app. Yes. Ay, di lang ka mag-storya kayo. Pwede naman tuloy Yeah, ko. bawal Kaya din ang ba? concept ba na Yeah. pen and paper nga test and then na road test and then mo nang maka-license ka. So same lang No, concept. there was no road test before. There is. Na dapat ang road test. Nag-fix sir. Namin road test Para dapat. na, Pero, sa akong time, ko to 3K pa to. That was way back before 2013. nandagan kin sa gawas ako ano. Yes. Yeah, anyway, ikaw Mega, how's your week? Work ra. Work Wala lang. sa may happening. Wala na happening. What na happen? What happened? Wala Ikaw ra. Sisi. It was, ano, Baboy ka you. There was okay. Okay lang akong week, thank God. you had your first week of Yeah. training. Yes. I How was know, it? I have to leave my old store and have to go to another store. Apparently, they're so welcoming naman. Salamat kayo nga welcoming sila kay it will be so hard to adjust if dili, di ba? Ah. Kaya it was a very smooth week.
Thank you for asking, Seth. Period. Of course. Nice. How about you, Cha? We love your new hair. Thank you. I-flaunt ang new hair. debut of the new hair. Actually, Guapa. Still black. I think I would have liked it better lighter. Pero yeah, mas long term ang black. So So how was your week? my week was okay, boring. Thankfully. Fun mo gudi mo week? Sige Fun. kita. Oh, naglang. Boring ka katuyog. Oh my God. Dili ka highlight. Dili ka highlight. Sorry, oh my God. Lingaw kayo akong week. Gibawi dayon. Yeah, lingaw kayo. Kinara siya sa gawas. As in. Tara ko sa map. Oo. Nalagi na siya dili. Oo. Tapos sige adto. Okay. Ah, Kamega. Kuan ka nang. So yesterday, nag-practice mi og sinulog dance. Yay! Dancer. Kuan ni siya, it's a halad para sa feast sa Fatima. Kanos aman? June 27. Asa man ang sayaw? Nakalimot ko sa venue. Nice. But yeah, so mo to siya. I Nindot. think mo to akong kuan productive Day. na gibuhat Sample for this daw. week. Sayawi. spoiler. So mao na. Kami ni Lou. Shoutout ko ni Lou. Oh. Hi, Lou. Amazing. Yes. Pakana mo. Mega. Very good. Very good. Tinakot na. How was your week? Oh, it was so fun. This week, ni-try me og new restaurant. I'm not sure how you call it. The Bep Was it restaurant. the 8 out of 10? It was actually like 7 out of 10. Oh, Wala yung lami. no, maybe because we're not used to the taste. Because it's But I Italian. went to different Italian restaurants. Like, I even ordered, in English man ko. Nag-order ko carbonara. Okay. Ilang carbonara, different taste. Nang ilabi itong subak, di ba? Usually like bacon. Subak. Kung mga subak mo rag pansit. Bisag kan. Kamo ka ila is kaning murag lechon kawali. Oh, really? Unya parat kaayo. Ah. Yeah, so It's a no. it's a no. Asa man na? Disapprove ang Hipodromo Village again. Asa di Siya na? lami. Sa downtown, sa Gastown, wala lami. Anyway, that was my week. Then work, maura sad. Same, nothing special. I mean, every day is special day. I But know. That's true. nothing extra special. Anyway, for this episode, nang tanga man mo. Di ay. Excited to celebrate. Nothing special except New York. Dano mo na New York. Lagi, wala ko share. Manag-share. Yeah, di na ako magsigig share og New York, hindi mo ka-relate. Charis lang. Post niya, di siya na siya sa down na siya. This is not New York. But it's okay. It's not Wala na lang, Suzy. No pressure. Because you're not a pressure cooker. Anyway, for this episode, before, natay gamay nga game lang. Oh. Natay gamay nga game. But before ta mag-game, I want to talk about certain mga trending karon ba? Wait lang, but have you guys watched Obsession? No. Oh my God, I just saw a clip. Oh my God, wala mo ni watch? You don't love me. Oh my God. What is it about? Yeah. No, I don't want to spoil it. Kisa man ang I dala. mean the gist of the story, not the plot. Obsessed ang guy, di ba? No, the girl. I- think. No, I think the guy wishes. Basta watch it na lang, watch it na lang. Series? Pero it's really nice. No, It's like I think 10 it's out a of 10. Psychology thriller. Yeah. Psychological, horror, something. Is it like Gone Girl? Who's the I don't- actress? Wako It's kaila. like Hereditary. Usa-usa lang pangutana. Oh. Wala ko sure. Kasi kada. Wako kaila. Comfortable. Hindi unfair. Did you enjoy? Anyway, yeah. Fun. Naman inyong topic sad, no? So nalingaw ka? Oh, fun siya. Tanaw mo. It's Okay, well. 10 out of 10. Really? Yeah, fun See siya. you know, we natin topic 2. 2 Next, episodes yeah. from What now. about Devil Wears Prada? Of Wala course. ka. Hala! Uy! Ay, of course. No! Oh, you talk about it na lang. Ikaw, ni-watch ka? Hala. Asa Sorry, mo mga ay, cave? American Wow. films, dili, uy. Sorry. naman, uy. Devil Wears Shein. Pero afford ka ron, Day. Ikaw na. Okay, Kailan sige, pa next na? na lang. Pero nindot sa ang Devil Wears Prada. Yeah. What Di are you lang- learning from the movie? That you're not a visionary. You're just a vendor. Wow. Ay, ikatong may the bridges we burn. Made a bridge. Oh, atong meet siya kung chat ba? Light May the our way. bridges I burn. May the bridges I burn light my way. Yes. Oh, Yes. damn. Yes. Na siya mga iconic lines. Pero usually, di ba, ingon sila, basta sequel gani, di gid niya mabit ang first. Ah, Oh, yeah. that's I would say sa Oh, I Devil see. Wears Prada, I would say yes. Tinood siya. One was more iconic. The lines were course. iconic. Ang characters, how they projected or how they, you know, how they Yeah. kaning gi-perform ang ilang acting Ano ba nang nindot. ligawa si Lady Gaga? Yes.
Spoil na ako. Sorry, guys. Ano mo sa internet? Kaya ko pasensya na. Oh, nasa Lady Gaga. Pero inigwa siya pa Elisa na mo, si Rihanna mo gawas. Maikog sa ka na Mo-adjust sa mga late nakakita. Anyway, na another issue ba? Not issue, but trending katong balita sa content creator. I just forgot his name. Gaben nga. Ang ilang family is content creator. Kita ka na? Yeah. Anyway, ni giatake siya anxiety. Naig video nga gida siya sa hospital. Wala lang, ang story about it was kanang na-stress siya because he felt like pasan niya iyang family sa tanan content, what to do the next day. Kay sikat ba sila in fairness. I saw a video sa YouTube nga gidungog gid sila sa mall. Wa ko nag-expect nga na sila kasikat. Kay wala ko nag-follow nila good. Dito na ko kailan nila. Also, Omega na sila 18 million followers sa YouTube. Diba? Hindi, Facebook. Grabe. Muna guys. Muna guys, take care of your mental health. True. Mental health is important. Bitaw no, kung sikat kung naanagod mo ana nga point is ma-push man gud ka to create more content kay people are waiting for your content. I don't think it's about the money anymore. It's the pressure of giving more. The pressure of keeping up. Yes. Kanang Yes. dapat To maintain. ma-maintain na mo ang status, ma-maintain na mo nga naara gahapon. Ang momentum. The views. And opinions of the guest and host. Wait, pero nindot na siya nga gi-highlight nimo sa Hackay. Kasi bako mo sikat na. Yeah, I just wanna say ba, daghan kay sila followers. This is a really good time to talk about the importance of mental health ba kay sa usahay ba mo ingon Rebecca ay mag-ingana jud ka kuan jud kag therapist kay emotional kay ka or kay grabe kaayo imuhang kanang feel kay nimo ang mga hitabo sa imong life. So kuan jud anyone can be affected. So if ever you feel like mentally bugat na or like go through feeling nimo wala kay masturya and like there's nothing wrong yun if you reach out to a counselor, Talk to a someone. therapist to really talk about your problems kanang mopagawasan ka para na kay mga ang anxious thoughts na kay mga feeling nimo sad kay ka for no reason at all or like stress gyud kay ka and feeling nimo basin katawagan kasi mo mga friends kung pahungaw kanila okay ra gyud mo contact yun, someone who knows, who studied nga unsaon na ang para matabangan and masupport mo. Nindot na siya nga pag-highlight ana ba. Kay anyone can be affected yun. Dili na siya ka na, OA ra. Dili, Jud. And, mutuod ko ng anxiety because ang ako manghod ba, gusto siya mag-hyperventilate. Ikapila na naman siya gina-hospital, kay mugahi, mo ano mo yung kamuto? Di Jud malihok. I think the first time nga na-witness na ako was, gilantan siya. I don't know kung sa iyang thoughts, basta hilantan siya. So, nag-cover siya kaning medya sa iyang kamot o sa iyang tiil. Gahi kay siya, pag uklab, for some reason, akong gitangtang ang medyas, di naman muliyok iyang kamot. So, tinuod yun ang anxiety nga. Grabe, lagi mo to ang first, mga, it's a real problem. Of course. Yeah. Well, hopefully he gets better. Yes. Si Gaben. Lucky man siya. I don't know kung he or she ba siya. Charis. Dodoan Si pa. Gaben. Ay, issue kasi. As iba kaila siya na to. Dili, bitaw. Sad lang. Sad lang. Yeah. Blink twice if you need help. Hey, sana ka na sa bining of Blink twice. Okay, anything you wanna discuss? Current issues? Alam kayo gusto i-discuss, Ay, diba? Pero towards the end na, diba? At towards the end mo, ha? Adi, pwede karon kay nagstorya man tao. Pwede ra sad. Kuan ba, sad kay to nga, kung nakabalita mo, katong couple, Filipino couple, na drown sa, one of the lakes here sa, kuan ba, British Columbia. Filipino, no? Yes, Lake. both of them are Both of them Filipinos. I think ang boy first ni Anhideri, international student siya way back 2021. Oh, lugar na din siya. 2019 sila naabot? Or 2021 lagi to akong nakuan sa boy. Pero ang boy mo yun una, Jud. Niya, dayon, iyang gikuha ang girl. I don't know, nakabasa na sa kuan ni had. Noon, ako ni na fact check. I'm so sorry. Pero mo ako nabasahan, gikuha niya ang girl. So, mo to,
until na PR sila. Last year sila na PR. Oh, niya dayon sumoto siya. So yeah, condolences to the family. Yeah. And also so karon nagkuan sila, GoFundMe sila para ang bodies kay mapada sa Philippines. So Wala wanna donate. information. We'll put the Ako link in na, the- week, Ito yeah. na We can put the yeah, links sa in the GoFundMe. description Yes. bar. Yeah. bar. Description box. Uh-huh. Also, this is also a big lesson to everyone. If you don't know how to swim, mag life Life vest. vest. Always think That's about the safety. That's true. Fun is always there, but it's prioritize safety. Yeah. True. It's just an Sayang, no? accident. Mhm. Yeah. Yeah. So, na siya. Yeah, May their souls rest in peace. Sincerely praying for the family. Yeah. Yeah. But they're still young. I know. Also, just to add, if you know how to swim in the sea, in the ocean, it's different in the lake because That's there's true. no buoyancy in the lake. Yes. I'm a good swimmer, but Yes. when we went to the lake, we swam. It takes twice the effort just to float. Yeah. Bugat Mhm. ang So lake. if you don't know how to swim, ayun na lang yun. Mm. Magkuhan If ka. dili ka anad I sa was supposed to lake, say mag-seatbelt ka, pero di na ako mag-joke eh. Mag-life vest. Mag-life vest. Yeah. if ka nang swimmer ka sa Pilipinas, kita good kay kuan man good na, salt water man good na. So Correct. yes. Yes. Oh, sa lake man good, fresh water man good na You siya. really So, go down. Yes, bugat jud siya. So, ano siya? Be Pag careful, ikaw lagi guys. bugat, tutok lagi ka na ka. Sorry. Bitaw, rest in peace ilang souls and Yeah. praying for their family. Yes. Nga nabiyaan. Mhm. So, Yeah. moving forward. Lagi mga ang trending ba kay kayo. bugat no. Lagi. Anyway, it's just nice to talk about it here. That's ba? true. Yeah. Kanang unsay kuan ba? As one Filipino community. Yes. Yeah. Anyway, to cut it, let's proceed to the next segment. Okay. Okay, for this segment, ang atong buhat, di ta mag-game but na challenge. Kita mo ng trending sa TikTok nga na-phrase na inyo isulti in different scenarios. Or disappointed, jealous, Very sarcastic. katuyog. Ako kita ano. Hindi ko tikanong Sa- Ito yung Dra. Anagong lahi nga. Ay, sorry ha. emotion. Ay, emotion ba? Atong limber ba? Like, practice. So, ang magsugot ni mo ana. So, ang phrase is maobaday. Maobaday. Oh, shit. Through my face? Imo siya isulti in, for example, may supportive. Okay. Gets? Okay. Ang phrase kay maobaday in. Okay, so nagdungan-dungan mag-storya. Asa buhok. Ikat sa direct. Okay na na. Ang glam team. Okay, so natay challenge na ang natay phrase nga i-say. Okay. Nga na siya way of saying it, ha? Okay. Okay, so first phrase is maobaday in supportive way. Maubaday. Sige. 1, 2, 3 sa aday. Sumasabi siya. Sige. In a supportive way, 1, 2, 3, go. Maubaday. Oh, ikaw, Chuck. Supportive? Mike! Mike, die! Sorry, ako sa right. Okay, go. Maubaday? Ikaw, si... Kaway ka. Mo ba? Taas ang energy. Papala. Supportive. Nil agad. Sige na, guys. Ladies and gentlemen. Mo ba day? Oh, mo ba tayo? Na-proud si Direct Lauren. Sige. Maobaday in... Lain na sa na phrase. Di mo rin na sa guy. Maoran. Sige, ikaw nga in a sarcastic way. Maubaday? Ano? Ikaw. Di mo ko sarcastic charot. Ay, wow. Ikaw na. Maubaday? No, you have Soft girl. camera. Na, I did. Maubaday? Ikaw, sis. With a killer, no? Mo ba tayo? Oh. Ikaw, may galahiin mo. Disappointed. Maubaday? Very heavy. Ikaw, sis. Disappointed? Disappointed. Mo ba? Die. Obi! Ayun sa siya. OBG!
Yes. Real to disappointed. Dili disappointed imo. Flirty. Frustrated. Frustrated. Sige. Disappointed. Flirty na yung flirty. Flirty. Camera. Ay, abina. Multi flirty. Flirty. I'm waiting for this moment. Flirty niya maubadong. Sige, be. Mga ba dong? Wait, mo siya ko yun. Unsaon di ang flirty dahil. Mo ba? Maubadong in a flirty way. Yes. Wala ba lang ina-911 Kulang na lang. Over. Mahal pa yung ambulansya dahil. Oh. Bakit ang flirty? Luod lagi pagka-flirty. Pero di hawang kuan. Maragwa na app. Lahi na sad nga phrase. Sige. Hoy bayot. Hoy bayot in kaning excited. Excited go. Lahi na sad yan. Expression. Wala, ngayon kasi ate. Anda, hoy bayot nga sad. Ay, Sige. huy bayot. Pasad ba po po? Sige, John. Hoy bayot nga kuan, hoy bayot nga nagipag-away. 1, 2, 3, go. Hoy bayot! Oh my God, di ito it's ko. Ikaw may ka, hoy bayot in Kuan ka ng worried. Ready lang naman. Sige. As an HR. Hoy bayot, pero ga-interview og... Hindi na ata siya kaliha. Asa na? Asa na itong ganina? Hoy bayot, pero it's like you're interviewing. Ang mo interview No, di mo interview mo yung bayot. Hindi ka niya. Ano ba? Sige, go. Hoy bayot in a corporate HR department way. Yes. So ano like that? Dear bayot. I hope this email finds you well. Bayota ka. I love it! Hoy dili dapat inclusive. Hoy LGBTQ and bayot. Plus. Inclusive. Asa naman? As an HR, huy bayot. Anak, ipag-storya na lang ka sa empleyado. Nga friend ni mo. Uy, bayot. Uy, bayot. Formal. Hoy bayot. O ikaw. Lisda. Same word. Oh, hoy bayot in kanang nagselos ka. Very formal. Hoy. Bayot ka. OG Diaz ang kay nga acting workshop. Parang di mo OG dahil. Ikaw. Koan ka ng hoy bayot pero makipagbuwag na ka. Hala. Uy, wala time limit ha. Kung tama ni 30 seconds mo, kung gusto kayo. Hoy. Kasi may na ni Hugo? Hoy, bayot. Kaluon! Kaya, hoy bayot pero nagipagbalik. Excited to siya. Ni Otoling kay ko. Di mo adlaw ron. Sige. Actually, Gigo. Hoy, alisa bayot? I love it. O ikaw be, hoy bayot Ay. kaning nanguhit ka. Sige. Hoy. Bayot ko. Bayot ka? Sa hoy pa lang kabaw na siya.
Diba? Sakit ng ulo. Sino po Ay, yung mo na ang Chris. Uy, Pause. Wala yung pause. Dapat pass podcast niya. Wala yung ads. Wala yung matig. Karina, go. Kung saan naman sa gayon na sa ni? Wala yung nasa na word. Sige, last phrase. Sige. Last phrase. Kuan. Huy kalami. Ay. Dapat longer ka na phrase. Huy kalami! Longer na to. Longer. Inspire ka. Huy kalami. Huy kalami sa Biko. Biko, Jud. Huy kalami sa Huy yawa kalami. Ay, nayawa. Eh di mag-sorry. Sorry. Huy kalami sa Biko in a registrous way. Registration. Registration. Nasa ni mga Student number, please. Huy kalami in registrous way. Huy kalami sa Bisoda sa Biko. Huy kalami sa Biko. Huy, the Biko is so good. English pa ka. English only policy O ba? English mo ni sa office. O ikaw. Ikaw, Day. Huy kalami sa Biko in Iga na sa daig. awa pagay ko giingon. Huy kalami in Horror. sige ay klaro kay giandaman nimo. Muna ba si Duwa, duwa. Huy kalami nga kuan hadlok ka. Huy kalami sa Biko. Hindi siya sa horror. Murag yung bubble lagi. Naunos na siya acting. Ay, paliwan. MG. Lechon mo. Loy. Di ba? Next comment. Give. Give na give. Mura dyan kag binayaran na. Huy kalami sa Biko in Inuwasan na na yan. Ginawa sa. Huy kalami sa Biko in pagting paspas mong kakamuting. Disappointed. Lami ang Biko pero count of Biko pero ang gamay kay na may kulang Yun na. Siya na ang nagluto sa Biko na sa front so nagpretend ra ka nakalami sa Biko. Ah. Pero di yun So lang- meaning how sarcastic? Kasi ang Biko it tastes like a So, meaning plastic? Yes, yes. Oh, mawaning Biko, nikaon ka. Oh, go. Ay, kalami sabi ko. No acting. They use emotion. Sige. Ikaw, Day. Kuan. Magabaan mo ko sa mga komentan ni ba? At sa ito inyo gid last dinner sa Kuan. Kato nag-birthday ka. Charot lang. Kuan. Hoy kalami sa Biko pero imo siya iingon sa someone ni spill sa imong secret. Ay, anong away ni? Murag imo gid to siya keep na secret niya iya giingon niya. Mao na imong line. Hoy kalami sa IG. Ano pa? Ala ko jud. Again. Natural. That's the Angie way. Yeah, sige, go. Oy, ka chatway na puro. O sige na like. Kailangan ko i-review sa angkon video sa post. Ay, kapala ka ako may mag-edit. Makat ang pwede makat. Charis, huy kalami sa Biko in kuan kaning Huy kalami sa Biko in di kalamian sa Biko. Pero ang imong date kay maong gipakaon nimo sa imuha. Siya gapay tanan. So, wala ka na satisfy. Wala siya satisfy sa bigid sa imo ka date. Pero you have to say something nice na, uy, kalami sa Biko. How would you say that? Hindi ka satisfy. Oh. Method acting. Kailangan dyan sa mani. Workshop ni. Sweet Uy. daw. Kalami sa Biko. Nagawa ang ingon. Biko good. Biko good.
Karina. Ay, ko gapon kay ako naman. Hoy kalami sa biko pero kuan ka Kabiga. Kana pa nung manugod ba? Kana Ay. away pa doon. Oo ka na. Mugod ya. Hoy kalami sa biko. Pwede barugan. Padung manong ang script kay Hoy Unsa nga kalami sa kalong do? biko. O niya, kadong kumangaway. Padung ka maraway. Intense level. Ogi Diaz acting workshop. Oh, 4, 3, 2, 1! Hoy kalami sa Nalapa sa camera. Anyway. Ang ulo eh. I'm so proud of her acting skills. Actually, give yourself a clap. Grabe man ka mga artista yun sa kong mga Omega. Okay. Muli make-up eh karon. Ay, wala din hindi ay. Wala make-up. Normal. Just woke up like this. Basta acting. Sige na. Kumusta mo ka rin? Okay lang. Happy Life is ra? good. Life is good. Yeah. Minga ko Kuya Marky. Mm. Basta nagbanding silang ad. Bangin sila ang Curtis. And Curtis. Daog yun akong bana, day. As in. Winner kayo, makigbanding yan, Curtis. Yeah! Hindi ko rin na si Ann Curtis sa Brown. Nandito ka pa at Ann Curtis. Putin. Ano ko yung comment ma? Are you still here Here in Canada? Libre ka namin Kami ng Winner! Ang level, Ann Curtis. Okay, for our last segment, ang pangutan na segment, I have one question like for everyone to answer. One? Yeah, one lang. Okay, daghan kay ta. Okay. If nay usa ka artist, kinsa nga artist nga whose artist life you wanna live? Oh. Libog ang question. No? Akong isay language. Like, isa man ang artist. Any artist, Hollywood, okay, whoever. So, whose artist life you wanna live? Sige na, 1 hour man ang podcast. Namoy tayo mo think. Oo, ako kay na ako. Oh, go. Pwede ka Okay. muna. If you have something you have to share. The microphone. Kasi, unsa na, you wanna live her life? Yeah. Like, you wanna be her. You wanna Some sort. Yeah. Kaya you wanna live her life, man. Or his. Dili kay ko well research sa iyang life, but right now I'm looking at Dua Lipa. I think she's very well traveled, very well spoken, and her love life right now Very I think fairy tale. Yeah, very fairy tale like. like. Yeah. Ang iyang pagkita nila sa iyang boyfriend, that's so cute kayo. Oh. Yeah, I want her. I want Bagay ni mo kay book reader, mga ka. Yeah. Kuan, not necessarily nga artist, any person, Author or pwede, anyone. kuan. Yeah. Or anyone you look up to. Na ako i-answer ko. Di na sila ma-appeal sa vlog. Pwede naman makat. Ikaw, next. Who wants to go next? Ako. Ikaw, Mega. Kisa man. Contented na ako sa ulan. Ayun na kayo overthink, ha? Dili na tamo ko ano. I'm okay. Well, showbiz kayo. Yeah. Sige, si Chris na siya. Ako interested ko daghan sila. Kaya ba na mo ani? Unsa na life, ganahan jud ko na ako dito sa scenario, unsa ang vibe, unsa ang feels. Yes. 12 disciples. One of the disciples in the Last Supper. Because like imagine na sila sa table, na si person, si God, na si Jesus, di ba? So amazed ko sa thought ba na siya na imagine na at friendship tani mo nakakalit na one of you will you know One of you will betray betray me. me. Kita mo, who? Oh my God, who? Ano ka disciple? Ka na. Oo. Actually, kung saan si Mary Magdalene, because we don't really know her story. That's true. Di ba? Murag one-sided ang story, or two-sided, or how many sides. Pero wala yun siya na dig deeper. It's passed by. Oo. Kaya murag na magud siya kuan na murag siya ang iya branding kay pina prostitute. Di ba? Di ba? Ang label, pero what is her story? Yan na ba? Nagang lang. song, di ba? Magdalena ikaw sa wing palad. Ay, mga di ay na. Ayun mo yan. Oo, ka na. Oh, ikaw. Kinsang next. Ako. Go. Kuan dili artist, kuan ganahan ko mahimong kuan crime detective. Ah, period. Yeah, exact. Wala lang. It's not too late.
Pero ang catch is, Ganahan siya na siya sa soko. makuyapan ako magkita ko kung ano body. Ayun sa, pero ganahan lang ko sa kanang sa thrill Sa thought gani. process O, ng mo na topic. permi ako mapanood ka ng true Aww. crime gani. Mm. Kay kanang ko makatch kinsay nakabuhat ani, murag inana ba murag nakoy urge nga gana ko makailag kung kinsa ang nagbuhat ani ana ba. O kanang mga investigate kana. You like Siguro kung siguro so kung ganahan ko og kuan sunod nga life ana murag kana akong gusto ba nga career. Period. Ate, do you think you're a good investigator? I would say Yeah, I think Virgos are. yes, honest. maybe. Wow. Laban Storya lang. storya natin. Ikaw sis. Ikaw. Ako'y nauna-unaan. Ikaw, Mega. Ako, wala sad ko specific person, kay I don't know, ragwam sa kay ko nag-research og someone, but I always say nga kung mataw ko balik or kung nakoy or Second kanang life. laing life, I really want to be like an illustrator, artist, painter. So pag Creative. yes, pero diba si Marky kay graphics man siya. Ako adjung biliban kaya ang kanang yung contemporary like kanang traditional kanang karaan jud ng mga artist. So katong pag pa ko nag-college, interested jud ko anang kang Salvador Dali, kanang surrealism na surrealism na painting o kanang si Starry Starry Night ba? Si Vincent Van Gogh. So interesting kaya sila life stories kay pag paint nila or kanang paggawa silang art kay wabi maka-appreciate nila walay kasabot sa ilang art, puro sila misunderstood na to the extent hunahunahon sila sa mga tao nga crazy sila psychologically kuan sila impaired and then ni boom lang sila kay nanay naka-appreciate silang art. So like I really want to kanang be more artistic, be more kanang ganing I wanna be creative. Kaysa, karon ba kay grabe ba ang pressure to be like, oh, you should work in corporate, you should earn money, you should, mga But, di ba, pag boom sa TikTok, pag boom sa YouTube, daghan na kay ways to be creative. And then, mag-think yun ko, may panugi person na ako nga interest kay, interested yun ko, but I guess wala lang kay talent. so kana siya. Wala lang. Yeah. It's not too late to discover. True. Yeah. Ang talent, naman gyapon ko eh. Like, Like, canvas creative, na. naman gyapon creative endeavors. Pero naman itong kanang, ni ko ano kasi mong kinabuhi. Passionate yun Oh, ka. art Like, yun. diha jud ka pa dong art mga is mukhaan life. jud kuan. So, ma-amaze yung mga tao ka na makabuhat o life mural na painting. yeah. Sila, nindot yun kayo na sila. Anyway, muna. That's Ikaw sis, yun nag I'm so happy na gid sa akong life. Wow. Gabi ka narcissist. fact. As an assistant store manager. Oh Lord. Well, sometimes curious lang ko sa life ni Vice Ganda. Ang gid man sa mo. May No, ganda just siya na because, level. baka nang nag-start ba gid siya sa like rock bottom, di ba? Na nagsaligra sila sa family. Nagsalig sila sa family niya abroad. Niya at the same time, wala ra pud sila kaning salig nga in terms of let's say naghigda ra pud sa balay. Naning kamot pud siya nga Hustle. nag-hustle gid siya. Then, right sa kasi, Vice. Yeah. Like una ako siya nailhan about sa Kahila kung lagi ka sis. may nag-text. Yeah, interesting lang kayo na how she I don't know. He how to doesn't pronounce, but Vice Ganda is also trying to kaning pass sa iyahang Sa new generations. Dili ka lang tabang. Pay Kana forward. kani ba? Kana kaning thought lang yun nga. Ano kaila ko charot, joke lang. Pero kana ba nga kaning sitaw ano uy. Tagaan juga 30,000 Vice ganda. Dapat Intern pa mo gud akong anak. Pero bitaw kana kaning thought lang mga naningkamot siya para maabot siya sa unsad siya nga karon. At the Yes. same time, wa po siya ni dako iyang ulo, tabang po siya kung siyang pwedeng matapang. Yeah. Mao lang nga Yeah. siya, interesting lang. At the same time, she gives happiness to everyone. Yes, period. And also, I think the bigger picture is that she trailblazed that LGBTQs are not just for comedy. That's We true. can be successful and rich and Tao respected. sa siya sa gilook up sa mga tao. And can be on the mainstream Yes. media. Dili kay bayot ko ano gyud ka ng Funny. parlor lang. Yeah, he really broke records. He broke barriers. Good. Stereotype. Yes. Yeah. Yeah. Ako is, yes, ikaw sis. Pero ko pala ko kinsa imo. Sorry naman po. So sad. Kinsa mga imong artist that you wanna embody? Thank you for the question. I really appreciate you asking me.
Dito. Not to be so like emotional or whatever, but not really personal. I can always say nga, nagting ko before na nakadungog ko na ako, siguro I wanna live my mom's life. Ana. Pero di ba kung magpaka-OA ron? Di ko magpaka-OA ron. But tell us the reason before. Di ko. Sige na. Kung may salamin sa harap mo. Yeah. I think because, di ba, broken family man me, so ganahan ra ko nga kaning a part of me would like ang ukal guy. Phlegm. Okay, kaning naran siguro a part of me mura ganahan ko maka-experience bal sa iyang gi-go through sa among family. But also I think napoy part na ko nga gusto ko like she could have handled it better. Ingala ba? Pero everything has happened. Past is past. Yes. Ang ako at this time is siguro funny kay ni pero gusto ko mo live sa life sa akong dog. Si Carlo? Si Carlo. Oh no. Because imagine si Kuana because namatay diya siya nga namin dinhiha Oh, that's true. in 2023 and dirin katong ani natagkan na diba dinhi na ko nakaibaw how they take care of dogs niya. Feel na ko love man kay na mong dog si Carlo pero I feel like Wow. Di jud to. Daghan- Kulangan. and daghan mig things nga dapat dili nga Hindi giingani so pwede. I wanna know if he ever felt loved by us. Ingana. sure. Oh, diba? Mao gani. Ingri. O air kay ni pero like ganahan ko ana ba nga di ba makaingon ang dog sa ilang emotions sa so ganahan ko mga kanya nga assurance mga na feed nga love siya na may ano bitaw. At dahil dyan, let's all welcome Yes! Carlo. Watch VTR. Nag-message si Carlo. Ito Carlo ang name sa among dog. Yeah. Yes. But kana. Kung artista one, no other than Sarah G. Of course, yeah. Her privacy, her talent, how she honed her craft, Yes. unimaginable. Period. Period. Ano ba di ay gusto isulti. Pero anyway, that's it. That's the end of the pod. Amazing. Did you guys have fun? Yes. Hell yeah. Hell yeah, of course. Uy, thank you again, sis, for joining. Hope you can join us next Yeah. time. And thank you for the food. Yes. Thank you. Thank you for the pizza also. It's group effort. Yes, thank you so much and hope to see you again next time, ha? Of course. Yes. Thank Salamat you. kayo. Thank you for watching. Woo! Thank you everyone and congratulations Pundok in the Pod for our Seventh episode. Eighth Oh, this is our eighth episode. episode. So, Subscribe. thank guys. you friends who has been sharing, liking, whatever, reposting binge watching our podcast and hope daghan pag makakita. Thank you everyone. Again, my name is Revi. Karina. Angie. Cherries. Chris. And I am Segs. Again, salamat so much everyone for joining us ani nga tapok. And we hope to see you again sa sunod nga Pundok in the Pod. Bye. Asa man kakaroon tala magpabuki Gitarang tuwa magpaipi Buhat nagsalita nga magkalami Babasugin malingaw, 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 malingaw ra Okay ra ba sa kay malingaw na Importante ka nang malingaw ka Okay ra ba sige malingaw, 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 malingaw ra Okay ra ba sa kay malingaw na Importante ka nang malingaw ka